His Royal Majesty King Takita Kochulu II Abia Suman ekuse efeko leje manchani echela jokeshe school na ekuse kelele yakọ tomobeni ewie aka ngmene 23rd of July eba afe free health screening efe eko ni efe na ehono ni mimba nsusu mo ke ni le fe di aba afe health screening na ya she be ni mba shebi e mi na ke she je health screening pe afe health screening afe health insurance a check onupai ye me ike hi me fe yo holoi beke bi mo fi amo boni o health insurance egbo boni o health insurance elade ke boni obe kokra afefe ye bie timo beni o na yense me bu bie denche me ameba safety protocol se fe hu aye no no onyemo nse ni wo pa mi ni wo ka me anasane gba afio oyira ado Atomi Salome Amele Taki she amanyegbeji otre okuko okwei Taki ofane ninye tobe akenye ba fe health screening yesusu akemempi baba neke ka wo fio eneji to mo hie teke hie dwepo na fio ka fie na kan no aba shimbenele me po fa fida chi ofane ni imbane na ke shi imekume ba shebi atomo 6